kami nonroi mega tak bolo. Maka dalam pasipulu ngukur na bolonge, kosong ngukur. Ya, makiro. Ya tetapi jumlahnya itu sudah diatur. Jadi aku masan rai bosie de na lempa, tapi aku na pamasang ni de. Curug ki makiro na to milau dong supaya ya robosie bosi mak baraka. Makiro katana. Wala ngasoy, wala kasuma baraka. Naya ko wala bas kasuma baraka. Bosi mak baraka. Iya ro balawoy ko nakan nay bosi. Tapam meke ko bosi mak baraka. Iyo mo ko tanya bosi mak baraka. Nape si ganrusu man re balawoy ko bosi deh. Nah malah ganrusu man. Iya ko mak baraka. Namo balawoy mi tau to. Mi tau ko bosi. Yan to nama darin ka balaw malope-lope ulina. Malagalagano way bosi matokan na iya to. Way bosi mak baraka. Nasa to pandita. Iya, jadi aku bosi aja tak ada. Bosi si mandre si balawo. De, akadaki epot tapak baraka iya gagayo na wadi mampedeceng. Makiro. Itu ya ada nang katu bilawi makar. Bosi si maga si de, karena kita diajarkan minta barakahnya. Ini tapahan itu. Dito kajik naliwan naro. Napai. Kemudian onak to dia sunat toba ki napa mas sampai dia sunat toba kati seni. Ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunat toba ki o ko suju paca purange ilau toba ni o ko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa ingaramanang ya rota salata na isa mana mo aja tu na di jamai risa sama kada ya koti kanto nalakai ko kumatinray iya male ni sama natanya timbaga ngulawa mi pakai ni risa pak irisa ya pak balyang e pacai-cairang e pacok dokang e madare makala silasian na risa manang na idi jamai yang pa itu isuro mingerang ya tasalata dele isuro ki mangakui wi maka dami pengalata la ngakui muije. Ya makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betungan rewa ko rana-rana mana ngejam-jamamu. Nah ni sepengalata lah kada ila cundeke alena makalasi. Nah isang cuma melo mi pengalata lah ko yang ngakui asalata. De pakan ni sepengi makada salah ko je tapi dia mau mengaku pada mini kong kanata ini sama kada lena je rapa ipaneon na iya cuma melo mi ko mengakui kada ko makada weya tu kasih ona maka salat tak dampai kae dia meriga pak mengaku no ya makir lo iya pokok tali makada tania de kalau tate ari julun na iya maka makir jadi angakui bannya salat tak yolo na pengalata na pakada tak dampai kae selesai. Maka lomo na pangalatala ko kakasalaha pede madape ki pede mariyo ang kagaga ilaw pede mega ilaw pede mariyo yo pati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua di makarani alasi ya lagan na nakatalu makarani obe mana ka wala tahu makwa papelit na lagan na nakali manasang kasi atula paling di na ya po ngeda na nang pede mega ilaw pede mariyo iya itu nun itu jadi aja mau tambah susah gitu kira kemudian matu kota mai kota kok mapuasai palit tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 aso 1 bajar ro sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah al-fat akasyaga akatalu surah al-fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna la kesana inna patahna laka patahan mubina itu. Jadi surah Al-Fat ta baca ketelu aga gunana. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah taala dena kenai abala maraja abala maloppo gangker ramalange mangoloh. De to nama sussa papedaleta gangker ramalange mangoloh. Itu barakah surah Fat itu. Tapi pas 1 Ramadan, ya kedua Ramadan tidak. Mengaribi napura mangaribi tabaca letu iya tu na agasan letu iya tu na tamis iya tabaca makanya lalo ko masigi tak nang kapimpingi tapi kang matarawi ni rawanin na matarawi ni katarawi pura pisa to tapura masam paja mangaribi rewa kilau bolata tabaca iya itu
Jadi tasakang ipace akatalua dua barakan. Dia nak naik musibah maraja, tak tolak bala itu selama sampai Ramadan berikutnya. Si tahu najamin itu. Pakai selama patolak bala. Yang kedua, ilomuia dalekna yaitu tahu gangka 1 tahun ke depan. Itu. Pas 1 Ramadan. Enak amalkan itu ulama-ulama kita itu. Jadi aku madari. Saya yang memang perhatikan itu. Amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul. Iya. Apa angka tongat tu taung Pak Bu, makadwe samana sa ditaungi macipi-cipi sa didale. Iya, angka tu makadwe malomolomo ya si pamulai angka mau dek to nasiaga tapi angka itu seperti itu. Selalu dicukupkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Itu ya. Jadi surah Al-Fat itu baca katalu ipakoling. Jadi angka tawita tahu, katawita baca. Cica mina baca tapi akatalu na pakoling. Tasidi ayat tapi katalu na baca. Katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tapakiro baca bani materu. Itu apa iya ro pada mati je ro apa akatalu na baca katalu mati latu. Cuma iya kok angka tahu pandrita makada setiap sampai berdoa. Ilau ya ro. Ilauki salamakan, ilauki alomuya dale. Iya. Latu si ilauki salamakan, ilauki alomuya dale. Gangka katalu. Iya. Jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya. Jadi ko satui, iya roh malam tanggal 1. Tapi mengeribi, isya. Mengeribi nanjur kata pandrite. Palawanganna mengeribi isya ini baca. Iya. Kemudian angka to cek de perlu sampai kangi. Ia roko mangaribi bi ko ramalangi makanja pak ko metete cek dek kama apa ia tu ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mampasilelung alingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah iya jadi upasangi wat dimo tu yala pitu menit bamuki aja talan sukama iya angka tu tahu angka memang nikah China kata ni si babe pak bang are palada tapana wow apa minu Allahu akbar weh angka mopi apalagi kau kesana bepa ya tu angkai kalukuna angka mana mopi aku isina teh jalan kau teh pas dah aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah nah ia tu mangaribi pak nametta mo melo si jatuh tunna meta satu. Iya. Jadi iya naromatu Pak baca pangupu kota masam pajang. Bang ponco-ponco kini pangupu tak. Iya, aja na alingi kesempatan. Aja na tu silalung. Mangka mo pi kasih teh tuda apa itu kota matoa kasih. Maka masina to na makadokat do. Ega. Napa imak balendere kabak di 54 di ati di mitel wanjo na Pak Bang. Iya, de tapakan jaki cede nunero. Tatoro cede tuangana pitu meneh angka to maca napa bangi jolo radio kato biasa makoro iya kok bangi radio napa bang tanyale na bang napa mandre latu piban na radio napa padang napa bang alena angka to makoro jadi na marigay di manibake kami tola tapi alingi kesempatan angka tau buka ko bolana alingi kesempatan nadapi law mak bere jama ako masigi iya taja aja tani tahu tatur cedero bela aja Pak Mayaga tuh itu dia marigaga isai makoto bisa mundur apa ayat isai masarolat bi ko malalalale wan ni jama angka metohat de sana maka dah nabita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wan ni mita umakku masih sai ilap bi makanja iko malalalale wan ni sampai jangisa makanja na makada sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na mariga atau bangi kotamay bani tapi PT TV napakama alay 20 menit ang kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi bukay ko tanya Andre de nakalangi na saya ko be pamideu buka ayo pukon Andre tapa angka tu tahu napay be panandre na pura minum pura pi matarawe na pamandre mak dupa jadi kasih kesempatan jangan menyiksa biarkan orang menyempurnakan ibadahnya nah iya akiro jadi ini menitu pengurus masigi enonroy aja na elo tabawa ipuelo iya aja pak ya ko elo tatu ipuelo dia tu gaji itu iya jadi tadi cedero maka ya toro memang itu mungkangi
maka daya ko tami mga ribie sekok menek purana batawe na pakikama supaya ridi buka ko boleh kamu pakai sempatata lomak bere jamak mga ribi ya ko tami isae sekok pi menek na purana bangen na pakikama supaya rotai kasih makdapi sepajang isah iya akhir jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat oh 2 iya ya 2 rakang napa mawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka da moto pamato masam pajat tahajud dan mereka ya miridi melo emali 20 aja na tawitri jolo iya latu pi 20 napa ki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi iyaro tau mahakekeh maka da wadi ga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekay ko saping iman tasyapi mi palabai sapi ya iya ko Imam Mali de gagawita de wakala de gaga de pagaw runtu penjelasan na pangulut ta Imam Mali siba Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka saping iman namo iman tasyapi na palaba tasi dia saping pitu bende angkatna nah ya ko tau mahakeka iya ko di bembe di tahu arwane wadi 2 bembe kalau mampu paganna i 2 tapi iya ko di mitonroi mampu dina iya apa dia tu nak kada mutlak 2 de tahu mampu mi meli 2 bembe ko arwane isuruh paganna i 2 iya ko dia na mampu dina maka dalalo iya ko dia mu mampu aja na jolo ang mampu topo ha ko tulomo na gamay ro jadi maka na arwa apo anak melo to barakna arwane manang atau pitu magampang si dina sapi muli nang kamacho manan nati atau pumana ni makala akekane ya na cidi mi mampu kita aja na talyangang ya pak iya tu ko maka da mi manang ipagan na i 2 na pitu anak na arwane manang 2 patu sapi tagere na pa 10 paja jida to na mo cidi mi ko cidi mi mampu daripada bembek kali pitu makiro jadi napalaba iman tasyapi napalaba wadilalo kate wadilalo maka dapat kuyasang loki detu le mali bembek masolila le bembek baran maklu ya paju ta bembek na madandi mi loki oko pak gere sapinge tapodangi maka da gere rang aki kakak walay si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni andre mapak boting dia nama rigaga wading iya wading ya miko karo bayan re mapak boting salah gitu kecuali bagian tamu dia nama rigaga ya miko bagian nanti aja kemudian angkat torona tentang pidiah maka dia tema cupak bicarogina toh makie iya ropit dia isitongan na kafarat ya sange tanya kafarat kafarat patolah maka dia pidiah kafarat patolah iya tahu de naul lema puasa kegayasang nomor si di tahu matoa de nanul lema puasa tahu matola dak maulu dikasih dah kai de nul lema puasa iya na tu maka majapid dia tapi dia na puasa pidia bangun dina wajah cupa asanna ko bicarogina siaga satu mut siaga sidimut iya ko irupiah kami sekitar 60 na sabbu ka pamakokoa wita ko basnas 60 na sabbu tahun riolo gajaro 60 na sabbu sesok karena memberi makan 1 orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ya ko siagang ka nanrewe makokoe de nakada kataluman rea de sekali sehari iya ko 60 na sabbu mamakanja angka lalu 50 sabbu wita iya 50 sabbu angka toto padrita na sede tergantung anremu ya ko restoran manre ko sosso 200 pa sabbu cesso yo puna sakay ko anremu makada ya anre ko je cesso seko ya naro jadi itu anunya hitungannya itu memberi makan 1 orang fakir miskin 1 hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan wadi pasipulung 10 sona nape wajah atau 20 hari wadi to pacapuran nepi
Mepi malepak teh ai, mepi malepak teh. Awak ditui waja. Pura malepak. Kopi dia. Itu. Kada tapi na pasume man ni. Pura pi malepak ni anu mi yaleng. Na depi gagay mero. Tajat-tajang ni tapi iya ko iya. Makanya atale baraka nah. Okilalan na ulan ramalata pasu. Ya nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau alungas somelo na malepak teh pasu ni. Iya. Wat dicit ditahu yalen na yamanang wat ding sampai makadai ya koi bagi-bagi ye de to de na malada makyang ka yo poko yalen ngicit di na tahu atau 2 na tahu keluarga wa dia leng wat di tales sila surat ta wat di makadawin ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih rajing wat di tale ya naruyasa keluarga dekat ya sange keluarga dekat pak sila surang dia cau cawe iya tuh. Napa maka ada tetangga dekat itu balik bola macam itu. Jadi iya tuh ya sange keluarga dekat sila surang. Iya tuh keluarga dekat dia cau cawe itu. Nah, ya rawat dia leng anak pakir miskin sitongan itu. Jadi dia itu nak kada anak yatim deh pakir miskin. Ya ko yatim minasogi. Nah, ia kok jadi pakir miskin tersapai maega ko kampot tak iya namo pegawai makna namo polisi bapak tak segaji mega gaji na polisi itu kasih mak dari kemat tu iya kong kan anak masih sekolah magan talu anak masih sekolah angkat to ni bayine na palasaw inong kosoki kato di matuan na iya na siaga mi gajin na Kotal lumia pami juta gajina dia tu nagana yupe tu pak balue nama dari dia tu asoso mega ke polean na tu jadi aja takana makaraki maka kanjak bolana yandre ka bola deni yandre maka gatau kasiran ricami bolana nama karajin andre na warna sigaru-garu maka karajin de makanja bolana apa biasa madeci iya angkat tahu si peto-peto lirina bolana we maka gaduina ini jadi aja takkan datanya ukura bola iri tatania iya jadi rotan jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre itu apa salah itu kena balu bolana apa melian salah-salah lah jadi makiro iya natu na perlu dibantu kemudian makadaka ona tahu malasa de gaga harapa tahu mata yang kedua tahu malasa de gaga harapa sau iyo poko malasa nang kamo harapa sau isuroi maka kamajaka bak puasa itu tapi iya ko malasa ina de gaga harapa sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran de betul kan dia ditajam ini mate dia ditajam medising ya tuh itu membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Iya kau tahu matampu si bawa tahu menyusui. Kedua, ibu hamil dengan menyusui. Apakah jake nuna? Nareko nak kita urangi alena. Alena nak kita urang. Maka dia kau puasa ka iye. Ai mesa. Apa matampu kaje. Si bawa anakku mesa membahayakan, maka dia mengqadha puasa. Natolai puasana. Iya. Nareko anakna na khawatir katanya alena magala mapuasa ko alena saya ya magala ka mapuasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah. Dua na waja. Nakaba tui puasana natolai tui puasana apa magala jadi alena kaba puasana sebab magala naganti matu ko labai iya ropi dia untuk anakna iya rona khawatir ka kali na di mapuasa rona na kali na puasa rona na jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqadha puasanya natola itu 2 jamanna. Ya je kolaba mi mana ni maturo jaji anakna suruh ditolai napa iya ko epi dia na wajatoi tapi iya ko alena mina khawatirkan alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasa si bawa na khawatir katui anakna na khawatir katui alena maka dia tidak bayar fidyah tapi cukup mengqadha puasanya denah kamaja fidyah
Tapi mesti na tolai. Italua angka tau dena kamajapid dia matola puasa mi bawang. Ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit. Tapi nareko anak na ban na khawatirkan. Dena khawatirkan ya alena dua na wajah matola puasa toy mah kamajapid dia toy. Itu aja lalu tak kada anu bawan lah. Ini mana? Itu kuncinya. Si bawah, kayak kapi. Angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu apa je senero arakon lawesan. Istilahnya lawesan dengan kekeringan yang mencekik. Itu. Jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus kabak puasa kan? Itolai puasa. Aga pirona Pak Bahat? Engkau pagaro? Oh iya. Sawal. Oh iya. Waddi ga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa qada Ramadan. Barakna mahalangan ngi okulan Ramalan. Pitung ngesok. Dia tu ma puasa pitung ngesok. Nah, ia romeki ma puasa Sawal. Waddi ga angka tau pandrita palabai. Nah sabak makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa apapun tetap yang penting okula Syawal. Jadi puasa qada no macio to ni puasa Syawal. Nah magampan ya ro nah cica banyak apalagi mai kaboting napa nih asal laba nih iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya kotako pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu misalnya maka dia nak puasa tadi maka dia gena nah sabak dia kada berpuasa 30 hari maka kami berpuasa 1 bulan. Nah ya sange siula kada 20 seraso nah kada 30 tebang ya. Cuma angka tau pandrita makada ia ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre makanya ko Idul Adha hai dia to mandre tetelo malepa. Nah sabak puasa itu 9 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran tapi toma puasa demina to manre tolo malepa isunahkan. Ya ko Idul Fitri isunahkan manre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Gena ita 20. Nah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira ia naruh pangolongan maliban ni wete Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira ia naruh mudah-mudahan saya dampak ngi yang paling pokok saya dampak ngi bali bolata apa masalah saya alpa 2 bulan ya 2 pulang nggak kayak anak alpa apa ya macene kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan namanya kesiman no kok jama-jamai saliwar roh karena dia itu gata watas tas kode jadi saya membelok jadwal sekarang itu tatalum ngesomilelesi dia kabupaten soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye sitar ruka 20 kapito sono de rewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan Pinis Timur Leste. Jadi naro makadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid bila kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira iya nau pangolongan ngi Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engka balik penutup walupaiwi angka kama meraji-raji ma puasa nasat dingalena biasa tong kasih anak ta biasa ta Pak Guru toh dia tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan biasana tapi Pak Guru ki ya ko ciaki madak ka ciaki maliwasang ciaki madodo nyawa ya ko manre subuh alaki nanre aja tatari pakanreang saji bawa ni nandre ku paneta
napa ki malau wairinu tania kangi untuk minum untuk sahur napa tinungnya roe inungi jolo napa tapalenda napa tajapu ya ronan rebe tasapa ya malibu ya kongka malibu ya ketibiasa nanre malibu pada goli pada ya taala timawi ro aja tanda jolo timawi napa temak bauna tabacangi la ilaha illallah muhammadur rasulullah napa tanre kasarana napa temak napa taala siaro aja timawi langsung tapa sumpata tapi tatahangin napa sae napa kemudian kita makan kemudian ditelan tabaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah yang ketiga tanre biasa nih napa ki malapakan reang yana tu nak kada pandai nyawamu pandai rahasiamu pandai ruhmu angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa dena pandai yana tu nak ni mau jolo dena madodo nyawa kemudian ajak tapak genak bali timputa tapak ganjil deh aja mau jolo aja mau tarekengi aja andre moki ya komeni maso ala ki we tinungi napa sajin andre cede na yero tabage telu pacapurangnya iya pacapurangnya tabage telu napa tanre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga andre moki tapi matu terakhir we pacapurangnya ala ki we aja na we esa ala ki we napa tomang angka tu kurilalang mapalla macake baru-baru betul ya kok kusumpangnya tu we kadang mata mapalla macake ya ko macake itamai matan ramo tu macake tu tama pada we esa letu ilalang ya nanti asa we na al kausarinu namo letu wani dia tamadaka iya namo maga rajina jamata maka dalau mak dompe maga ma de namo tiriwali pusat dia nami madaka papina dinge dia nami arakong yaitu kuena al kausarinu pacapurang iya miko iya tu mapalla tamma tate 10 mi madakani jadi yana tu na silalungnya tu macake mapalla i rasa kamu tu pada tu esa etamo ke tu macake yana rotala pacapurang aja nata pole wai monrina yana tu nakada waena al kausar mola patutu yaitu na masuk na bawa dua ngeso dua penia tu pak dia tamadaka iya itu barakah na jijiri pake foto melo apa angka tu tahu ko pura buka madodo nyawa pura na buka sadre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makone dena pandri rahasia na tu iya itu kuncinya jadi mapuasa sunnah ki rota pake dena masih satu iya besa urasaka pak urasaka maka memang dan banyak jamaah yang mengakui maka dia itu dipakai menyamang iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh